ole room lena YouTube channel clear tu te in zawa in chi bai vek ule voin hi November ni som le pasari kumsang ni le som ni pahni ninga ni ani a hun tha le hun du om tak chang theu turin du sakna kan hlan cheu ani e video te like le share min pe turin kan dil zui cheu ani ABCI quarry chim news update nele lokila athome nizan lam November ni som le paruk kumsang ni le som ni pahni nilai ni zandar kwa velbor khan leite maudar rama quarry chima ruang zon me ka chuan ruang pakhat mule lak chu bel ani a tuna hianin ruang leiminin achil mi som pani zinga som pakhat te chu lak chu fel anni tak thu kan dong ani nizan lam dar ko velbor khan ajoy chakma ruang mule lak chu ani a report kan lak nain aseidanin ajoy chakma hi operator ani thu asoi ajoy chakma hi lirthei atang hian atlan chheman deu ni in alanga ma se lunglian taken ajoy chakma hi alo del thu aseilang ani ajoy chakma ruang hi lak ni in postmortem theiang angte ti fel ani newa an kholama thon ani don thu report kan lak na chuan aseilang bok ole kan hriat tlan tak angin November ni som le pali kumsang ni le som ni pahni thotan ni khan hetilai leiteram chunga mauda rama quarry chu thok le khata aminin achim thut mai ni a na thok tu tam tak te chu tlan cheman lovin adela nuna tam tak an chan juita ani kha apoi le ani hetianga van doina athlen ve le hian leite khotlang hroi tu te le mi puite thei top chuwa mala in amun an thleng ngal thoya chan chu na tho tum ngalani ma se hetilai leimin hi aro puin arap thlak le a lunglian pui puile leite impol noi ani awangte aleitla hi acha em awangin kudlonga chan chu na hi kalpui mai chi ani haulo theitop chu a chan chu na tho tum ani a kholte nu khom le la khom ngal thoi ni in tuna hian hitachi kan tiang chi hi pangalai abung ni in report kan lak na chuan asoeni masele tla hi acha tham awang le lunglian pui puite tlakhom ani awangin na tho chu a ol ai lo le a chak a har sa hle ni in report kan lak na chuan a soilang bok ani kan soitak angin atilama hian mi som panga atanga mi som ni velbor na thok tu te adel tura ngai ani a ma se ngun le chik joka zirchen ani nuwa mi som pani helei min rap thak takhian achil adelani ti riat chen zui ani le ta a tuna hian mi som le pakhat te ruang chu lak chu fel ani ta ani heng ruang an lak chu tak te hi state dang namdang mi te ani a postmortem te ti zo ani nuwa an ruang hi an kholama thon chu ani hlomani heng ruang thon chu konga hian then kha chu thlo na mangte a thon chu ani a then kha te ro lir the mangte a thon chu ani bok engponi sila tong molo lam ni lo sila kan mi zo u nau te an ni lem lo awangin hetianga nun na chanta ruang an lak chu te hi an ming le an ni na ke ni channel lam hian kan ta lang kher lawa kan se lang kher lo ani a in mi hriat thiam na kan dil ani e hetilai quarry chim hi arap thlak le maya lungron tol tha min khom te hi fit som pani bial zet tura liante phek doi mai le mum hel hulte ani awangin na tho achak lo le maya ahar sathu an selang ani ma se report kan lang na atang chuan vo in lama hian hetilai leimin khom te hi inclear fel tho khat the to beise ani thu selan ani a tin miruang po hi vo in lama mu nge beise ani thu selan ani bokani hetianga ruang mu le char lak chu ani chungchanga hian leite khotlang mi puite an tangkain an thokrim tak zeta tin maudar khotlang te point the top chu in an troi oma khotlang hroi tu ten amun an thu chil reng boka an na tho hi aro pui tak zetani khotlang hroi tu te phe chu a chhun a zanin na tho na mun ruang lak chu tum na mun a hian an oma an tam tal ani ringot mai hemi an awang hian khotlang hroi tu te po biak pop zung a ol ai lo hle maya report lak a har sat deuh hlek thina wangin clear tu lampo in hriat thiam na kan dil thin ani e hetianga ruang hai chu ani a lak chu an i vele hian
lungleng khua branch oi me kalten heng ruang te hi bol fai na an lo thok ngal var thina ti chon postmortem turin kalpui zui ani ta thin ani hetinga branch oi me mizote anin pek na hi aro pui hle a report kan lak na then khata chuan heng ruang an hmule an lak chho to te hi han en kol emo boy som emo tin bol fai po nuam to lo tak tak te an ni hlom ti soilan ani a hetiang chunga mizo tak mai tlom ngai taka kan mi hring pui te ruang an han buala an an ti thiang hlim an thian fai thin hi an che dan amoya an tlom ngai na hi aro pui e ma wangin tun tu mai hian soilan lo chi ni a kan hriat lo awangin kan han thailang ve ni ta sela a thome ole ti chuan mizoram hun sang sang atang ten he quarry chim chungchang hi zir chiang turin kalkhom ani a phailam vailam atang point engineer te angkal thu report kan lak na chuan a soilang bok ani he quarry chim chan lian per ni a ngai tak chu overblasting antimaya chu boma hal ne lutuk tina ani ome report kan lak na alandanin hetianga quarry achim ma hian nuailam panga hall somli le pani zet so ani a chung hall pakhat te chu metal ruk vel zeta thuk anni metal ruk ani chuan fit som le pakua velbor zet fit som ni don laya thuk ani tina ani chu heng hall pakhat ringot po hi inches li don laya zaw anni hloma hall tin te hi metal thum fit kwa le inches ruk velbora in hlata verte anni hloma chung hall somli le pani te han puak rual chu anat em awangin noilama ado tu le lung in pha zur mai chu na satak mai le ne so taka haldar ani zuita a bom sok chu anasat em awangin a phut deb dup mai don ani chu tianga lung pher in pha thladoi mai chu a noilam pang ne taka haldar ani ta ka wangin in hamta na tu le do tu tur om tak lo wangin rap thak takin he chen rap thaki lo thlengin lungte chu aron tol khom ta ni a hriat ani thu report kan lang na chuan ata lang bok ani ta hian tlem han zep tel taila a thome mizoram a hian quarry sang sang te kan nei ve hlom thina la om tak taka quarry kalpui po om thenge ni in alanga lim ena po quarry chim rap thak tak kan lo ma chona kan nei to ani kha heng chena rap thak tak te hi kan ton to lo na turin film khur atu le mai report kan lang na tang chuan thingtlang keni mizoram ang quarry a chuan achunglam atanga haldar emo lak tur ani thu seini in heng quarry te a step nge tur ani thu seilan ani bok chuti rualin hetilai quarry chimpo hi step thum anga malak ani thu ero seilan ani ve thomai ani na chuan quarry kan honga a hnuailam pang ne taka ado tu te hi haldar phot angai ni kan ti fo mai hi engineer te ruam manat te lo hnuai chuan a hlau om tak mewa mangkhong hnuai na kan lo tho pha reng the ni ti hi kan hriat atul ta viau ani e ole abci quarry chena rap thak tak mai thleng chungchanga hian report tam tak kan lo hmu to in arin oma hetilai quarry hi leite khomi ramchung le ta ani thu sei ani boka ani hian en kolji bok ni in sei ani hetinga vanduina rap thak tak alo chuale alo thena mi som le pani lai mai te nun na hlutak leimi ni na achil bo ta ka hianin abik takin leite khotlang te antangkai le maya purjok angshim main he chena vanduina rap thak tak thleng hi amun an pan ngala ti thei ang te ti in amuna te buk anzar ngal thoi thoya hei mai hi anilawa kuang angai thanem don ti an hriat awangin thei top chueng kuang siam na an thok zui ngala tlaiwar puwa zo man lovin atuk thlengin kuang siam na hi an thok zui ta ani hetilaya kan sedu tu thingtlang branch kholian fak lo tan chuan kuang pakhat ringot mai po hi siam hau tak tak mai le sum le pai tam tak sen ngai na alo ni thina heng huna hian leite khotlang branch oi me te hian phun noina I engma ne haulovin an thei angin kuang siam na an thok ngal ti han hriat te hi amoin azaom adom le in ka hria ti chuan heng ruang an lak chole an hmu tak te hi kuanga dalu nga zel ni in postmortem nan tur mun hi kalpui ani a ti chuan an ruang te hi an khuwa an district ate thon an ni zui ta thin ani kan hriat tak angin november ni som le pali khan hetilai quarry hi achim ta thut mai ani a
mi som le pahnih lai mai te heng leimin lung lian le rap thlak tak tak te hian achila nunna ala zuita ani report kan lak na chuan hitachi kan ti te lir thei sang sang lungina achil tak te hi andar ne nuai maya an somnel nul thu asaya chutiang kara mishing an lai chu tak te himdam thang reng tak maya mu an om thin chu makjok hial an ti thu po soilan ani hetia van doina alo thlen ni November ni som pali zan lampanga hian ruang pariat lai mai te mu ngal an ni a ti chuan atuk November ni som panga khan ruang pali mu zui le ni in November ni som paruk zan hian ruang pakhat mu zui le anita ani tuna hian ruang pakhat zon mek ani a aba khi chu leimin hian achil om hriat ani to lo thu kan tong zui bok ani voin lama hian he ruang hi mu man nge anin be seya tin leimin lungtla te hi azwal pui chu da chu man then fel man anin be sei thu report kan lak na chuan a seilang bok ani engponi sela he van doina rap thak tak thlenga hian chan chu na le ruang hlom na tho kalpui chhozel ani a hetiang an na tho na mun hi tho asot lo le a amun ala oma lunglian tak tak te insir khep khup ani awangin van doina to belte nunna chan ter mai te thil hlau thon om tak ani awangin film khur angai hle a ma se chan chu na thok tu tele ruang hlom tu te awan doina han to bel om thom engma hriat tur om lo hi alo mom tak mek mek ani ti chuan chan chu na le ruang lak chu na thok zel tu te tom ngai por sang sang tele kan sarkar hnuaya kan force kan department sang te malak na te zoram mi puiten thlop zelila tong china lama po i hre zelang u ti in tun tu ma hian kan channel thira ngai thatu te kan in som ni sela a thome ole ke ni channel ve te lul chu du saka in thlir in tlo na wangin 99k subscriber kan lo cross vele ta awa mak em avalom om em ke ni hi in du sakna don phulo tak kan ni ti kan in ria chutiang chung chom min du sak em in min ngai thla min thlir ti kan riatin in zawai chunga thinlung takin lom thu kan sei ni e kan lome